Junior ya. Ngacit Junior. Jos. Mau gila. Junior. Apa? Mior. Ya. Sembodo Sweet Kombi. Al-Ghaffar. Wow, bedaknya. Pariaman Bogor. Ini ngebut juga ini. Mutiara Persada. Bus pariwisata. Pagar Alam. Ini ada truk mania nih, cakep. Ini ada ANS Morodadi Prima. Morodadi ANS Royal Executive Class. Royal. Mantap, makin siang makin seru. Dua bus NPM. Wow, satu lagi di belakang yang ngejar itu. NPM P79 Sultan Class dikejar oleh TN Trans Pekanbaru. Jaga jarak. Bus Padang dengan bus Pekanbaru NPM TN Trans. Itu di kejauhan ada bus NPM ya, ngebut. Mantap. NPM mendominasi nih. Keren. B15 ngacir. Enak, ini jalan lurus tapi padat. Hati-hati Pak sopir. Banyak kendaraan-kendaraan pribadi di jam padat, jam masuk kantor. Ini NPM lagi. Ramai NPM, ngejos. Waduh, blong kanan mantap ngejos. Keren. P75. Wow. Ngebut. Hati-hati Pak sopir. Masih ramai. ANS Single Glass Royal Executive Class Padang Jakarta Bandung.